Akosia Adepa Dumas. Kwabena Kosti. Akosia Adepa Dumas. Kwabena Kosti. Akosia Adepa Dumas. Kwabena Kosti Efogbotogbe. Asamaba. Leleo. Do it here and say. Adivizimu. Adivizimu. Everybody, let's go. Badodi. Adepa. Yay. Akosia o se ekwapim polo se ya polo se fia polo asem no. I said me can't too much. So I only take my time on this. Yo. Now another time. But me bo. I buy set yourself no way. No what can ye? No, see no mo wan entias here. Say industry ni really if it is for the jokers ah ni who say it is for the jokers. Ni e ba twen ho ya twen ho. Enye say ba twen ho. Na say yenso ye ba jimi a ye jimi wi. Oyin. Say na akoro obi be ka say wa ye be ba no da wonso jimi ni ehwe. Na no na mama ye hu say emra no ye ejuma obi muso nye ejuma obi muso. Because now summit ye if I should release my nude na say police be chime. Na ye twa me sentence even 2 days some even just 2 days na just say omanya fair to the system ampa sape na just omanya fair to the system because mutimi mo be 90 days so onko adansidie not just 3 or 4 days yes you to aso be try 80,000 Ghana cedis with 3 sureties are we joking in this country no at the party joking I say you nim ye okrom ha o ekrom ha no ho emra ne ye adwuma we bi muso eni adwuma we bi muso wo sika emra ne wunni wunni sika emra ne wo bedi ne nyonyonyo na me ready obi say nenti ye sa ne say owoba hwan na be hwe ne ba no na me busa say ono ko ni parents ya jeli ne parents woni ko fu ogun sanwo mu omo wo mba ofie enye baba ku o emma Muni nkofu won sawom obi mpoje mpoje ntwato so obi je mpoje bibia I mean the person has no idea but them or 7J terms but we waye yande ne ma ho wo sabe waye was the guilty our court yes it them just 90 days yes you say in APS over 80,000 Ghana cedis e krom ha just I beg don't vex e krom ha the ones one hwe ni o be kan say we ni aka say you are just hating on a sister but then enya no nipa no mo say mo deny scapegoat fine ya jatum ye hu say ye be cleaning all the mess in our industry in our entertainment na say no Ghana fo bi krom ho ma kire o ma dwen wo mo say omo nua bai ku apimpolo ko run wo kire ne body betu social media obi an hwe bi ni feed gadochi no ye wo mo kire no tu mu a Friday Saturday Sunday say na ye ja no and Wednesday ye ja no so ne nam ho no kwa no na wontu asika na ne o enjoy nya de ope no say so mo se ye di apepa ho agoro mo de ba be hyehyɛ so and me ne obia wa o feel so baby bia ye bi and say de be ya say o meka say wa baby ne be kire onyansa sa mo meka na tie wo mo say wo mo pa mo de beto social media so na panyin kura woni ma wo kuro mo asay ya wo be ka che ne se nipa so esi wa ro won de beto social media mo bi ehunu ta panyin no anti police image no na yes wo sa panyin wa hwe ya okay na yes wo am for bisa wa hwe ya duabo pa na be boa because am adwen say ebia ya ro ya ho a on be kire nyansa say apimpolo aye ene ye say so wo ro omo say te se me jaye ma ro me ho de abeto social media de me pe bia na me ye me pe kra me sabi me ne me ba be ye de ye pe wo no na post ni aba na sa ban aba se wo be cheme a duabo ena je se mu se nipa no de be bo wo na wo ba be cheme no esa se ni nua so mesi ye ya ne ya nche no manche no etimi adenti na me ma ya mo be cheme no se duabo na ma bo oni obi be ka se bia 80,000 eyesika but here 80,000 eyesika de but to apimpolo ni omo supporting 80,000 yesika a person just one person can raise that amount of money one person yes you cry you na 80,000 Ghana cedis 80,000 Ghana cedis we dey apepa ho be kwaso social media for bi an social media be kwaso papa the eya me ya say ye be ye e de abefra entertainment industry na sa afra wie ade na afra wie o se ye be ye de afra kwa na afra wie ekrom ha
afra awie because omo from so omo ye celebrities ti afra awie what you say sa tag ne crowd ye from so sa tag no so oh and I'm highly disappointed in some almost satisfied agenda no the likes of DKB oh come on me person me kasa be say me can be because DKB like this a friend DKB celeb celebrating DKB and DKB na koye comedy show bia nana JJ wife friend say na kunu adu age my wallet one solo fi ase be 3 or 4 times na che say edio enye nsre edio who from comedy so yeah wansre oyi passerew wansre passerew me call one of the comedy show you see the GS stand up there's a certain show at West Sales the panam ne ko pa me nwam num me lady bi na ko yo throughout the show one smiley and put na wa be you are cry on tiase Gana smiley o ade pa once say o beti ayo kroma de tat ada ne no sua ya na jimi yesuya me bia sa na so ye ka so bia jimi pa kwabena o tie no wo se kura be sere wesre na je so no sua ya etina me bisa se bia o sua ya na sometimes o shakra ase won person enye se won person be sere enye sere o ti se akolo mi amo aba So, why for shift? Small. Adepa sifona prapre na ase ye ka na me ka akolo mi amo na ka kire efia bi mu se wase me say our costi you made me salivate kwa yesterday but my lunch never came ka chen say na ebeba nyabotre nyotwa honhom na ebeba number no wa okay number no wa ntino efia bi and our lunch me ba na ochena so ya pe obi foforo so da ile media nurse na akasa no nurse akasa na jese bisa number na se beba nurse akasa nko na jese akasa dia afa president wakasa mampeni osi ade yo osaberema be ma tenten gram ehwe adware osaberema osebrebe ni tine fuzi dia do oya dredo unza so otine tiny abom rastafo the tiny abom Till it's dusk, I beg them. ale pada so de o de na we na ma beken wante we na polo na oh merci krom ha ya wo de hwade na watu ye mu o de memenda nyina ka ho de hwade obehu social media obehu enkofo be rom ho de egu meme na makasa no asem no ena matia bidiba o soma e chan so me hwehwe me an ba bia na me nam na me no me se bisi dabi ma me fa ba ko no hye condemn na me ba we mra na o so me rom ho e de to social media dale sana me shiti do ase man hwe ni ya hwe na man makopa jai wano bepa me se me shiti sa asem bia me kan na o kan ti man hwe ya beti asem ne kwabna eya but ye ma omo so mbe rom ho no ye ntu omo fo kakra sa omunya ya na omunya ye mu da mama ya ndog sa asem ono na wakọ na ya ne se ubu hu na se umpesa waje da beda wonti amenye nkofo ni abram si unim tete no nsa global e fa na dia pepa ho sabe o ma meto underwear foforo ma wa ade pa mini pa na meta na ma di sa agro no se o mo si apepa ho na ebeba na no anya se wo ni onyonko gina ho na wa pa ho ono ankasa ni pa ne pa no ho de abeto social media na obi ahwe obi atimi nya ne hwe obi atimi nya ne hwe we de beti opuku ya mebo wasome nko ba bia obi enko ba bia obi atimi obi ahwe eti apepa ho ena eba beko social media so o jai ye nyina enua ba ekuapim polo Rosemond Brown ho so o maja na pepa ho ena eba beko so because na Rosemond Brown na sam we wonti no na manfo bi so se de amama nkofo ayi wodi se abena kokko picture no posti on Friday no oye fru and this is here so sad ba utimi nya no enko ba bia asemo kwa na ka se enko ba bia nkasa ade nti sabi omo dwen ho asa na omo ye sade no say ye pese ye mankofo jai sade we na ye timi enya obi e de na ye example omo de na ye scapegoat na sa nipa no masa anso man bill se ontwia sika bi na man some three sureties ni ade a se obi de to no ma se nipa so ontimi ga so nkodem na me se enko ba bia ka se ontwia ka abena kokko ka so no so ntwa 80,000 bi na dey obi be tua ma no we ye we chairman e bi o me ka se bi a young boy bi ana young girl bi na bi onyo bi ntwa we nya ka no no was say your mom na ye mra okroma
I was say mamra yes because you to know almost say omo be your social media no so no omo ya ma yati ase because no rom ho munya sika free mu e no omo be ye youth of nowadays they are driven by what they see on social media. And no more hunu ena muso omude bo mo bra ho enti say yetimi ebo modern eyisa nyo we me kai say that na me catch 2017 nkofo bi sorry with the motion say yeah ma TV station senjai pon because me kai pan 2016 2017 no mo pon enhwe na they say you see no mo yi pon and you made 10 to 11 and the court 12 na dey no mo yi yes and mo ya na fine ebe mu na ya ma TV stations ni ya ejai eno no mo dey I think say mo see one of the TV stations me kai show and am nkofo amama kan suro ye ena ejai yan eno yan yam chenchen say munya ye si ba ko no na obi asuro ye ena ojai okay fine nti say ye TV di we afem ye nya be suro ye nya be jai but say ye TV di na afem nya say yi na bia ena obi so ya how many days sepe ena ko Friday until less than 5 days. I don't know why you're not. I said, when do 1 week? When do 1 week? Fine. And yeah, do. But yes, say, yes, and yes, it will come. So, Obia, Mom, coaching to manning coffee for long process, be manning call the one tating. Obia, that would have been polo for being on so sad. So, be number one in Pane 1 week in po, manufacture to the system. Obi yabi the money panic 1 week in sales assembly when you fair to the system no and you're right mamonya sa okroma ade pa mi shiti ba yem pra shiti yem pra prejere dem shiti wa we kra wa kwa fo mo so me rom what I say run dem roba o na body ni kama dey be she oh yeah na say o body o be tusu kama yeah dey killer no wa o say na say ya na ye chi ekuapin polo o say e ma eso etika kra etika me wa platform mu e wa Telegram o na Friday no nyoma bi so tete ya e be si ndro nyumre na no pay me nko ho nko hwe de yesi o de hwe ade fiti enimre ye ko de hwe me na makasa social media be the rough girls yadi be hwe yadi ni de hwe nyoma o bi se kwa nim kusim ne wa hwa mo be papa yadi yadi hwe nyoma pa good morning, Governor Costi. I'm enjoying your music. Keep the fire burning. Thanks for your motivation. I'm from Abuabo, Islandak Boutique in Tiawa Junction. Greetings goes to Bra Nelson. Always there. Adepa. Yay. Sifom. Onim Bra Nelson. Yeah, sure. I know mitrim. Yeah, sure. Kametiano. President, we are heavy. We are casual. And nobody was in the park. Ekofo no. Okobe pono so no tie mu say, "Hey DJ Ness." Me tro if you be mu number no. Mate. E dia ma Brad Nelson na ono so dia ma dispatch driver no. Yes sir. Me pa ni. Number ni if you be. Ntino. Enti ko abna obi anim say Leleo na ye dia ba. Enye ni so ni so for naba. Na what change ya? Me tia DJ Ness na me tia say me tana fish me tia what we heavy. Rauf mami. Rauf. Wonya Rauf boss bi na ye CEO. No sounds ye we Mray efi but who some be Achim most beautiful. Achim most beautiful. Rauf and then the boss na bibi a show nsa. Okay. The boss was heavy pa. Na me first time me share no. Ba ni refi ni din. Rauf boss refi ni din. E chia wa chi ye. Enti oda me say oda Achim was beautiful no. Okay. Audition be course na me bon pa say girls no be heavy. I'm for heavy girls no. Heavy no. Aha na. Wala ya from frechira de sana. Obi catch me say me try radio so me tie cancer say me ba me life here different from the can radio. Send it normal. I have start with here. E betina ha ye kwansa. Unimi. E bu sia sama de party by na Leleo.